Hallelujah. Amen. Number 107. 107. Iyavuma umangaliso kaKristu mfeni wabushia ubukosi wetawa Little
Hallelujah. Amen. Bingelelo mama bonke abagcwele. Amen. Amen. Igama lenkosi bese ngibingelelo mama bonke. Amen. Abasemkhonzweni ngelihlelo lenkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Amen. Siyabonga bazane inkosi sicinile. Yasithwala bazalwane. Amen. Sihlanganyele ekhayeni lakwamlithi bazalwane. Amen. Ngenxa yomsa wenkosi bazalwane. Amen. Siyalubonga uthando ngoba ukholwa kungumusa bazalwane. Amen. Umuntu ubheka sikholwa ngabanye ngabathathwe emakhaya bazalwane. Amen. uNkulunkulu wafike wakhomba ngomnwe wakhe bazalwane. Amen. Uye othambisa inhliziyo bazalwane. Amen. Hallelujah. Ngicela mabangela bangiqinisa unumber 240. Amen. Amen. Asizoqeda nje sizakuthi bazalwane. Amen. Amen. Ayebizwa amagama elizweni laphaya ebuseni obungayibusha aphelele abenkosi khona lapho ekhaya ngothi yebo nkosi nangomena
Nkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Amen. Nkonzweni yesililo, nkonzo yomama bazalwane. Amen. Jeremiah biza nomama besililo ukuthi bahlangane bakhiphe isililo bazalwane. Amen. Ukufa sekunyukele emafestivali bazalwane. Amen. Ngakho ukuthi makufika kwizimpi sikhumbule ukuthi kunomama abakhalayo unyakaze bazalwane ezulwini. Amen. Ihlingelo sixazulula inkinga bazalwane. Amen. Ngiyabongela nami uNkulunkulu wangichola ngingelutho bazalwane. Amen. Ngangingenabani ngangasenayo nomzali bazalwane, umzalikazi bazalwane. Amen. Ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi wangikhulisa bazalwane. Amen. Wangazisa yena ngachola ivangeli ngisemncane bazalwane. Amen. Wangakha bazalwane. Amen. Ngangenayo zothi ungajoli bazalwane. Amen. Ngangenayo ngangikhuza ngiqoqatha intombi ziphatha kanje bazalwane. Amen. Kodwa ngacholwa nguJesu uthi uJesu ngingumzali kwinkedama bazalwane. Amen. Yikho konke uma sengene kuwe bazalwane. Amen. Ngizocela nje sithole izwi, sizothola amazwi amabini bazalwane. Amen. Elokuqala nje eloqinisa umama sizothola pha kwizaga. Amen. Imizekeliso ngesikhosa izaga uchapter 16 bazalwane. Amen. Ngiyambonga bazalwane uNkulunkulu ngoba uzizinto zonke kuthi bazalwane. Amen. Nokugula ufika bengumuthi akuphilise bazalwane. Amen. Noba kuvela siphi isilingo bazalwane. Amen. Ngakho sicela ukuthi sizinikele kuye bazalwane insukwini zokugcina. Amen. Ngiyambonga bazalwane uNkulunkulu ngoba uyasilwela bazalwane. Amen. Ngezichazo ukuthi uma ukhuphe kweshumi izaga 16. Amen. Izaga zilandela amahubo bazalwane. Amen. Ngizocela ngokuzithoba umama Shabalala asikhulekele. Babegama lenkosi yethu uJesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga Nkosi ngalomzuzu siphe wona Nkosi uJesu. Sizolalela Nkosi ukukhuluma kwakho phakathi lekhaya uNkulunkulu namandla onke. Ntwana wakho Nkosi esamele Nkosi uJesu. Khuluma ngaye uNkulunkulu ngcwele. Abe Nkosi iphimbo Nkosi uJesu. Sebenzise uNkulunkulu namandla onke. Ngegama nangegazi lenkosi yethu uJesu Kristu singathanda. Amen. 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 Izaga chapter 16 bazalwane asiyasihloko bazalwane. Amen. Ukuthi verse 1. Umuntu unamasu enhlizweni yakhe, kepha impendulo yolimi ivela kuJehova. Amen. Amen. Ukuthi lenkosi umuntu unamasu enhlizweni yakhe. Amen. Kodwa impendulo ivela kuJehova bazalwane. Amen. Sonke siyaplela ngizoba lapha ndibe ekhaya bazalwane. Amen. Ngizokwenza ukuthi ngifisa ku2026 ndibe indiphaya bazalwane. Amen. Ngokuphila kodwa impendulo ivela kuJehova bazalwane. Amen. Ndingenza konke, ndithethe konke bazalwane. Amen. Kodwa nguye uNkulunkulu ophumelelisa imicabango yami bazalwane. Amen. Ingakho kufanele konke sithi inkosi ivuma bazalwane. Amen. Uma inkosi ithanda bazalwane. Amen. Ngizokwenza ukuthi nokuthi bazalwane. Amen. Ngizoba lapha bazalwane. Amen. Uthi verse 2. Zonke izindlela zomuntu zimhlophe emehlweni akhe, kepha uJehova uyalinganisa imimoya. Amen. Amen. Uthi Jesu uthi inkosi uJesu bazalwane thizwe inkosi zonke izindlela zomuntu. Nothi bazalwane wenzani usuke sithi zimhlophe bazalwane. Amen. Kodwa uNkulunkulu bazalwane ngakho sashiywa nomduduzo umoya ongcwele bazalwane. Amen. Ngike ndithi sendenzile athi no bazalwane. Amen. Ukuhlu kwenza kwakho bazalwane. Amen. Ngithi sengikhulumile athi dithi mina kuhle ngimxelela indaba zakhe bazalwane. Amen. Kodwa uJesu awukhuluma ngakahle bazalwane. Amen. Athi phenduka bazalwane. Amen. Ngesinye isikhathi athi phenduke engekafika umzalwane azothi umlimazile, kodwa uqala ukuthetha umoya engcwele athi kodwa ukhulume kwaze kweqa bazalwane. Amen. Akuthethe kuwe kuqala bazalwane. Amen. Inhliziyo yami icela ithi inkosi asazi ukuthi siyofika angifisi kube khona umuntu oyongibamba kuthiwa walimaza umzalwane othile bazalwane. Amen. Umbona waphumayo nje amazwa amnyaka kwazi ukuzothetha bazalwane. Amen. Ukuzokusho ukuthi ayahlaba amazwi akho kanye ungilimazile bazalwane. Amen. Kodwa kufanele ngikhulekele ukuthi
Nkosi khuluma kimi uma ngenze kabi bazalwane amen ingakho sizihlambulula bazalwane ukuthi sashiywa nomduduzo umoya engcwele amen uyafika thi sisono lento bazalwane amen ngithi sengingakwazanga kuvuka ubusuku bonke angathokoza umoya engcwele bazalwane amen ngithi sengibhizi ngiphansi phezulu ngiyavuka ngihlambale ngingizalo kodwa akhale ngaphakathi kwamathi kodwa izwi bazalwane amen athi kodwa umzuzu nama unawo bazalwane amen unomzuzu nezinto zakho bazalwane amen afika kusolo ukuthi angisathokozi ngawe bazalwane amen la ekhaya kukhona iziguqo ngeziguqo kodwa kukhona esakho umzalwane bazalwane amen la kufanele ngixhumane khona noNkulunkulu ngibike futhi enhlambuleni ngiyakhuleka ukuthi inyembe zazisekho bazalwane amen sengikhuleka ngomthetho ukudabuka kusekho amen akusena bond phakathi kwami noNkulunkulu konke ngikwenza ngomthetho bazalwane amen uma kuthiwa ngo9 kuvele ngoba kuyathandazwa amen noba kuthiwa umzuzu noJesu bazalwane amen umoya engcwele kangisole ngingedwa athe kodwa usahambi ngendlela ukuhamba ngayo qala bazalwane amen angisenaso nesikhathi sokukhuluma na ngokubhizi bazalwane futhi uNkulunkulu ngiNkulunkulu onesikhwele bazalwane amen ingakho ngamanye amaxesha esidedela ngezinto ngosube funa ukuqoqa bazalwane amen ukuthi awusangikhalela awusangilambelanga bazalwane amen ithi izilonkosi babusisiwe abalambela bomele bazalwane amen intando kaNkulunkulu uma senginakho konke angimomela uNkulunkulu bazalwane amen kodwa ngesinye isikhathi udedela izimpi ukuze ngimnqanelwe ngimfune la engakhona bazalwane amen hayi ngoba engandivikelanga kodwa ufuna mina uyangisondeza bazalwane amen lithi izilonkosi verse 3 Ngingela kuJehova imisebenzi yakho ukuze kuqiniswe amasu akho amen nala ekhaya sithi umama ginqela bazalwane amen yonke imithwalo nabo bonke ubunzima obuzwayo buginqele kuNkulunkulu bazalwane amen yisuse kuthi Nkosi nali ekhaya bazalwane amen uthi nangu baba uthi naku konke sifisa ukwenza oku kodwa kwenzeke bazalwane amen sifisa ukuthi uhlale nathi kodwa sikubona ukude nathi ngenxa yesisimo sisinikela kuwa sinamandla okusicontrola bazalwane amen ngoba uNkulunkulu wezinto zonke bazalwane amen uthi amacebo uthi yena uyophumelelisa amasu ethu bazalwane amen ngenye ixesha siyakhala singomama bazalwane amen yazi kufika enhlambukeni ulilo ukuthi nokuthi kuvele kusolwe wena ukuthi awuthandazi bazalwane amen wena ucimba kuzoblamenywa lo bazalwane ongezikahle bazalwane ukuthi wena uyi kuNkulunkulu bazalwane amen mhlambi ngiyohlambuluka kanye kubaba kutshona le bazalwane ukuthi andithi umsizi wena wenzani wena mama bazalwane amen senjiba ngenye ixesha usukuthi uzomiwa ngakuwe uNkulunkulu ablame wena bazalwane amen ngoba buye kuthi amakhaya ethu athwelwe sithi bazalwane amen njengoba kuthi singabasizi kunyanga singabasizi enyameni bazalwane amen siyambonga uJesu ngoba siyashwanela isango bazalwane amen enhlambulukweni awuyi kufike kumiwe ngakuwe njalo bazalwane amen ngesinye isikhathi kuphume uxoziwe bazalwane amen ukuthi uxozwa kuyasiza ngokuthi Inkosi ngenisabuyela kulanto bazalwane amen ngoba sihamba ngesinye isikhathi sikujwayela ukuhlambuluka bazalwane amen ngiye sengingenavalo bazalwane ngazi bakumthetho ukufana naseZion zongena ihlambuluke ngifube kumnandi nje bazalwane kodwa ngesinye isikhathi ufuneka kube ngisole ngithi kodwa mina Nkosi wayi bazalwane amen ingene kanjani lento bazalwane amen ingikhathaza ingikhalise wayingivumisa nesinye bazalwane amen waye inhliziyo yami ngasadabuka imangena isono bazalwane amen uyazi umoya engcwele uma sekushiya ungathuka sokukhuphe nenhlamba bazalwane amen ngoba ivangeli selila alisekho kumoya bazalwane amen selisengqondweni ngenza nje bazalwane amen ngihamba apho ngithanda khona ngesikhathi engithanda anginamuntu ongisolayo anginamoya engcwele ongisolayo bazalwane nonqandayo bazalwane amen uthi verse 4 uJehova wenzile konke kube nomgomo yebo nomubi umenzele usuku olubi bonke abazidlayo ngenhliziyo bayisinengiso kuJehova impela abayikuyekwa amen uJesu uthi bazana Inkosi uJesu uthi konke masukunikele kuye bazalwane amen uthi kwenze konke kwaba nomgomo bazalwane amen yingakho sesihambe sinqande bakuthi ungakwenzi ukuthi bazalwane amen okanye kuthi nokuzokwenza kodwa bika bazalwane amen ngoba
konke ukwenze kwaba nomgomo bazalwane amen into endiyithanda ngomoya ongcwele udla wena bazalwane uziva wena bazalwane amen ukuthi kodwa ngiyahlezi ingene kamoya bazalwane amen yebo ngikwenzile bengikufuna kodwa injabulo kamoya ngiyizwa okanye anginayo bazalwane amen kodwa siyilanda le njabulo ngenhlambuluko ukuthi uma kuthiwa ngishone ngaphi mina ngishona le bazalwane amen ukhona isono senkani inkani sasiyibona ebantwaneni kuphela kodwa ikhona nakuthi inkani sibadala bazalwane amen lenkani yokuthi mina ngizokwenza njengoba betsho bazalwane amen ngizophuma kanje bazalwane amen ngoba nami nginoNkulunkulu bazalwane amen kuhle ukuthi manje ngifike evangelini ngingazazi bazalwane amen ukuthi ngingubani ngiphathiswe kangakanani bazalwane amen ngoba ngivuma ukuphatheka ngoba uzothi umholethi dithi nami ndinowami uNkulunkulu bazalwane amen kufanele nakumaqala athethe bazalwane amen kanti uyazi ukuthi uNkulunkulu ukwenzakalani ngapha bazalwane amen kuye kushiwo ukuthi abayolanda ngathi bazalwane amen ngoba noba ndiwa mina ndingawalula kodwa yena umholi uthi Nkosi kungenxa yani lo mzalwane aye ukholwa bazalwane amen ekhosombini lakhe uyakhuleka ngami uthi uNkulunkulu akathokoza uma bekhala ngathi bazalwane amen kufuneka thina senze kahle ukuze bakhuphule imithandazo ekholekileyo kuNkulunkulu bazalwane amen ngicela nje sikhuthumeni kuMatthew chapter 24 amen amen Ozayo lomthwalo wakhe Ozayo lomthwalo wakhe Ozayo lomthwalo wakhe uJesu akasozathi hayi Ozayo lomthwalo wakhe Ozayo lomthwalo wakhe Ozayo lomthwalo wakhe uJesu akasozathi hayi Lomthwalo wa mama wosa lomthwalo wa mama wosa lomthwalo wakho uJesu akasozathi hayi mama wosa lomthwalo wa mama wosa lomthwalo wa mama wosa lomthwalo wakho uJesu akasozathi hayi amen amen sifundeni chapter 24 uMatthew soqala nje kuverse 1 bazalwane amen ukuchithwa kweJerusalema nokufika kwendodana yomuntu amen kuthe uJesu ephuma ethempelini emuka wasondela abafundi bakhe ukumtshela izakhiwo zethempeli waphendula wathi kubo anikuboni konke lokhu na iqinisile ngithi akuyi kushiwa lapha itshe phezukwetshe elingayikudilizelwa phansi amen amen sisemlindweni bazalwane amen ukubuya kwenkosi uJesu bazalwane amen bonke sinako bazalwane amen emhlabeni kunamabhilidi amahle bazalwane amen thina sifane nabantu bezwe balinde inkululeko balinde ukuhlala kahle bazalwane amen noba kukhona izidubedube bazalwane emhlabeni ukuphithizela abanye bathi kuhambe lokusale lo bazalwane amen kodwa thina silinde ukubuya kwenkosi lithi liyofika ngekuzuma lapho bethi ukuhlala kahle bazalwane amen nabo babembonisa izakhiwo ezinhle ezazakhiwe ngumnkosi uSolomon bazalwane amen kodwa uthi akukho itshe liyosala phezukwetshe bazalwane amen nathi sikulomlindo ukuthi inkosi uma ufika ingathi usizuza bazalwane amen usizuze siwele ezandleni zakho bazalwane amen uthi uverse 3 esahlezi entabeni yeminqumo abafundi beza kuye bebodwa bathi sitshele ukuthi lokhu kuya kuba nini nesibonakaliso sokuza kwakho nesokuphela kwezwe siya kuba yini na uJesu waphendula wathi kubo qaphelani ningadukiswa umuntu ngokuba kuya kuza abaningi ngegama lami bathi mina ngikuKristu badukise abaningi amen uthi asihlale siqaphele nakwezinsuku bazalwane amen singatatazeli singabi naluvalo singabi abazana abatshona le bazalwane amen nangu uKristu bazalwane endaweni ethile sesilapho bazalwane amen ngoba asina siqi bazalwane amen baningi abayoze egameni likaKristu bazalwane amen uthi asiqaphele singadukiswa lokho kuzileyo kubahambe bazalwane amen
ukubambisise kungabikho umuntu okuphuca leli lifa abazalwane amen nanhliziyo yami ingangiphuci leli lifa abazalwane amen ngoba sihamba nesithe esikhulu esiyinhliziyo bazalwane amen bese kunini sihleli silindile bazalwane amen ayikho lento othi sike siyozama bazalwane amen ithi nathi sike sigijime bazalwane amen ufuna ngivuma umoya ukuthi ngizwane kulesi sikhathi bazalwane amen ngizwa uphumoya bazalwane amen ngoba kunomoya bazana owehlayo ofikulwe nemphefumulo womuntu bazalwane amen uthi uPostoli uPaul bazalwane uthi kunomthetho bazalwane amen olwaye engqondweni wami baza uthulwa nomthetho kaNkulunkulu ungithumbele emthethweni wesono bazalwane amen uthe ngithanda ukwenza ngikwenzi bazalwane amen ngiyathanda ukuzila ukudla inyama ayifuni bazalwane amen ngiyathanda ukukhuleka njalo lo mthetho umelene nomthetho kaKristu bazalwane ngokuyazi ukuthi njengoba sila emakeni izikhali zethu sizilandaphi bazalwane amen sizilande enhlambulukweni sizilande kuzileni ukudla bazalwane amen sizilande ekukhulekeni bazalwane amen lento ofuneke ime ibalance ngimemeza uma sengisukuthi hayibo akuvumi bazalwane amen akasafuni ukuthi usathana nilale nawo nje bazalwane amen ngingawungena kodwa uma kuthi 6 ukuthi mangiphume akafuni nje ukuthi ngilale nawo bazalwane amen ngisho ngesikhathi uthi ayisengiphila ngowebandla bazalwane amen sengihleli ngilindela 3 days yebandla bazalwane amen yimi moya elwa nomoya kaNkulunkulu bazalwane amen ukuze sihlale singabalindileyo bazalwane amen kudinga sibiki ukuthi ngizwani ngishona le ngishona kunalo mthetho ophambana nomthetho kaNkulunkulu kimi bazalwane amen awuvumi ngenzo kuhle bazalwane amen ukulwe bazalwane lomthetho siphile esikhathini esinze ulwe nje ukuthi ufundizwe bazalwane amen ukuthi ulithathe ilivuli lihambe ingqondo bazalwane amen ukuthi ulithathe ithi akuna message ku WhatsApp bazalwane amen lo moya ubhizi uyasebenza bazalwane amen uthi so uthi ndiguqile ithi imbizi yacheck ithi bazalwane amen uyasebenza lo moya bazalwane amen ingakho kufanele ngifuna mazoqala ukukhuleka ngikhuleke ngingavumi ukusukuma ngithi inkosi angisuke kule ndawo amen ngingakuzwanga bazalwane amen ngoba lo moya ubhizi nawo uyalibazisa bazalwane amen ukuthi ayizosebenza ngisebenze ngihlale ngemva ko12 nje ngizoke ndithi ukudlizwe bazalwane amen okanye uthi ngizoke ndithi emva ko3 xa begqiba kulala bazalwane ngiyendithi ukuphusha kancane ngendifundizwe ngithatha amandla kuye emsebenzini bazalwane amen asathana awukugijimela ifoni bazalwane ifoni unalento umoya othi bazalwane amen akusekho sasizungu ingekabikho bazana ifoni bazalwane kwakuye ukuthi ukuphaphamisa bazalwane ukuphaphamisela ukuthi khuleka bazalwane amen kwakuye ukuthi ukuphaphamisela ukuthi hamba uye toilet yochitha amanzi ubuye ufresh ube so uhlala ezinyaweni zika kodwa uthi ngokuskayi ukuphaphamisa nje ukuphaphamisa ifoni bazalwane amen imimoya kufanele siyivume bazalwane amen ukuthi hayi izikhali zona yebo itechnology imnandi kodwa umoya iyasihla bazalwane amen kancane iyastrain bazalwane amen uyazi ngendibone ngisho abantwana bazalwane akho protector nomnyabo yebo siyazifaka iWi-Fi siyazidinga kodwa loba budlelwane bazalwane iyabudla bazalwane amen ngoba ngilona lo ubheke usibheke ifoni bazalwane amen ngisho ebhasini kwakuye ube nesikhathi sokuthi hayi ngizokwenza ukuthi ngizoshumayeza umuntu akekho umuntu onexesha lomuntu bazalwane fona la imimoya ezishulu kusathane bazalwane uthi uNkulunkulu leletho kuhle akujiki usathane bazalwane amen athi nanzobaqeda ngalokho bazalwane amen ukuze bangabi nabudlelwane bahlale beempty babe ngamakholwa aempty ngaphakathi bazalwane amen simdumise sithi umkhulu ngcwele kodwa ngaphakathi empty amen anginawo amandla kamoya bazalwane amen anginazwi ukuze akwazi ukuletha imidlinze emibi kufuneka aqala ahoshizwe eqala bazalwane amen akuhosha ukuzila ukudla ngibe ngumzalwane nje ngombulo bazalwane ukuze aphose kwakonke kwakho kumdaka bazalwane amen ihleli ngicabangela abantu kabi bazalwane amen phatha mina ngilimela usengilimazile usibani bazalwane amen anginanto ngaphakathi bazalwane amen anginalo ubudlelwane nomoya ongcwele bazalwane amen asiqatheleni kulesi sikhathi kunemimoya bazalwane efike ithatha umoya kaNkulunkulu ngesinye isikhathi singabheka ukuthi nayi sikuzotha nanku uKristu phaya baza kodwa sekunomoya
ozenza uKristu kimi, ongishayela umthetho bazalwane, amen, ongavuma umthetho kaKristu bazalwane, ngoba inyama yona ihleli ifuna kwasenyameni bazalwane, kodwa umoya nguye lo sokolayo bazalwane, amen. Lithi izwi lenkosi uthi uJesu bazalwane ufika abafundi bakhe bekhathele balala bazalwane, uthi umoya unentumekelelo kodwa yona inyama ibuthakathaka bazalwane, amen. So mbethele inyama kudinga isohlule kodwa kudinga thina siyohlule ngegama likaKristu Jesu, amen. Amen.